byose bitangira ku munsi wakabaye witwa uw'amahoro. Itariki ya 23 Werurwe mu mwaka wa 2009, umunsi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasinyanaga amasezerano y'amahoro n'umutwe w'inyeshyamba z'abanyekongo, le Congrès National pour la Défense du Peuple. Kuri uyu munsi impande zombi zemeye ko ibikorwa by'intambara zibishyize ku ruhande kandi ko nta munyekongo uzongera guhunga bitewe n'intambara bari bamaze imyaka barwana. Abarwanyi bizi nyeshyamba CNDP bahise banashyirwa mu ngabo za leta FARDC. Byari kuba ari byiza cyane iyo birangirira ahangaha ubuzima bugakomeza, ariko ikibazo nuko nyuma y'amezi 3 ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 5 mu 2012 aba barwanyi bahoze mu mutwe wa CNDP bashyizwe mu ngabo za leta bagaragaje ko ingabo za leta biyunze nazo zibakorera ivangura hagendewe cyane cyane kuko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Nkaho ibyo bitari bihagije, bagaragaje uburyo ubutegetsi muri Kongo bukomeza gutoteza no guhohotera abandi baturage b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Ibintu byari biciye ukubiri n'ingingo zigize amasezerano y'amahoro yo ku itariki ya 23 Werurwe 2009. Aba basirikare bahise bikura mu ngabo za leta babitewe n'uko amasezerano y'amahoro basinye na leta yo ku 23 Werurwe atubahirizwa. Bahise bashinga undi mutwe w'inyeshyamba banawita izina ry'itariki amasezerano y'amahoro yasinyweho, Mouvement du 23 Mars M23. Reka tubivugeho. Ubu uyu mutwe wa M23 wamaraga gushingwa, ku isi yose byahise bimenyekana binagarukwaho cyane mu bitangazamakuru ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isubiye mu ntambara n'umutwe w'abarwanyi biganjemo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. M23 yahise yumvikana cyane ku isi yose, iramamara kubera ko mu mateka y'intambara ku isi hari undi mutwe wigeze kwitwa izina rijya gusa n'irya M23 ariko witwaga M26 ya Fidel Castro na murumuna we Raúl Castro, bafatanyije n'umunya-Argentine w'icyamamare cyane indwanyi ikomeye mu mpinduramatwara mu kinyejana cya 20 Ernesto Che Guevara. Iyi M26 niyo yatsinze intambara yerekeje Cuba mu matwara ya gikomuniste na gisocialiste. M23 rero ikiza, iri zina ryayo M23 ryahise rituma abantu benshi bibuka M26, imenyekana cyane icyo. Aba barwanyi bigumuye bashinja leta ya Joseph Kabila kutubahiriza amasezerano bagiranye ubwo bari bakiri CNDP. Icyo gihe leta ya Kongo yashinje General Jean Bosco Ntaganda banise Terminator wari umugeneral mu ngabo zayo ariko akaba yaratuye Igoma ko ari we wari uyoboye uwo mutwe wa M23. Ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 4 mu 2012 Perezida Joseph Kabila yatanze amabwiriza yo guta muri yombi Jean Bosco Ntaganda ariko ntibyakunze. Ntaganda abayinjiye mu banzi ba Kongo atyo ajya kwiyunga kuri M23, umutwe w'inyeshyamba wari uberewe ku ruhembe na General Sultan Makenga. Mu buryo bwihuse abarwanyi ba M23 biyongereye mu mwanya muto cyane, bava ku barwanyi 300 bigumuye ku gisirikare cya Kongo bagera ku bihumbi n'ibihumbi, biturutse ku kuba abandi barwanyi bahoze mu mutwe wa CNDP n'abari abambari ba Ntaganda bose bavuye mu gisirikare barawiyunzeho. Umutwe uragenda urakura, wanakiriye abandi barwanyi benshi baturutse mu banyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda babonaga ko uwo mutwe urimo kurwanira uburenganzira bwabo. Abenshi mu baturage b'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bahise banashinga uburyo butandukanye bwo gufasha aba barwanyi. Vuba uyu mutwe wahise ugaba ibitero ku ngabo za Kongo mu bice bya Rucuru na Masisi. Intambara ikaza umurego ityo. Abarwanyi ba M23 batangiranye intsinzi ikomeye, isi yose irabamenya. Turi mu 2012 uyu mutwe wahise utangaza ko noneho urwanira uburenganzira bwa muntu na demokarasi, ndetse washinje ku mugaragaro Perezida Joseph Kabila kwiba amajwi mu matora ya perezida yo mu 2011. Bahise banatangaza ko bagiye kwerekeza Kinshasa guhirika ubutegetsi bwariho. Ibyo kuva ku butegetsi kubera intambara bya Perezida Joseph Kabila ni ikintu atashakaga no kumva. Nawe yaragiye gukora ibishoboka byose kugira ngo abahagarike ku muvuduko bari bafite. Intambara irarota, ishyamiranye impande zombi mu ishusho n'igisobanuro cyayo mu buryo bwuzuye.
ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa gatandatu mu 2012 umuvugizi w'igisirikare cya Kongo yavuze ko mu mirwano yari irimo ihanganisha igisirikare cya leta ye n'umutwe wa M23 abarwanyi b'uyu mutwe bagera kuri 200 ngo bari bamaze kwicwa, abagera kuri 370 baritanze mu maboko y'ingabo za leta ya Kongo. Hashize ukwezi ku itariki ya 8 y'ukwa karindwi mu 2012 General Sultan Makenga wari uyoboye abarwanyi ba M23 yabwiye ibinyamakuru mpuzamahanga ko ibikorwa bya gisirikare bya leta ya Kongo byo kuvana M23 mu birindiro byayo byari byamaze kunanirwa kugera ku ntego, ahubwo ko uyu mutwe wa M23 wari utangiye kubasubirana inyuma ugamije kujya gufata umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Goma. Ku isi nzima byarumviswe, ariko ntawatekerezaga ko M23 ifite ubushobozi n'imbaraga zo gufata Goma. Buri wese yumvaga ko ari iby'inyeshyamba zivuga ibigwi bidahari. Amagambo yaje gushivuga ubwo mu mpera z'umwaka wa 2012 ku itariki ya 18 y'ukwa 11 ku muvuduko uri hejuru cyane, General Sultan Makenga n'abarwanyi be ba M23 batangije ibitero biremereye ku ngabo za leta ya Kongo, barazishushubikanya ku buryo nyuma y'iminsi 2 gusa ku itariki ya 20 y'ukwa 11 bigaruye umujyi wa Goma barawugenzura. Abakozi ba leta baba mu nzego z'ubutegetsi n'abakoraga ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo ndetse n'abandi bose bafite aho bahuriye n'ubutegetsi bwa Kinshasa babangiye amaguru ingata barahunga. Ingabo za leta zita intwaro ziriruka, abaturage ba Goma bakira abarwanyi ba M23. Ku isi yose igikuba kiracika, bitungura buri wese uburyo Goma yari imaze kugwa mu biganza bya M23. Umutwe wari uvutse hadashizwe n'umwaka umwe. Umuryango w'abibumbye warahagurutse. Leta ya Kongo yari imaze gutsindwa mu buryo itatekerezaga butanatekerezwaga n'uwari we wese. Ivuga ko izo nyeshyamba zitagira ubushobozi n'ububasha bwo gufata Goma, ko ubwo zafashijwe n'u Rwanda. U Rwanda ruvuga ko ibyo bitarureba kubera ko ari ikibazo cy'abanyekongo hagati yabo barwana. Ku butaka intambara yari imaze gufata indi ntera. Abarwanyi ba M23 basaga n'abariye amavubi, bavuga ko bashaka kwihaniza leta ya Kongo. Mu mpera z'umwaka wa 2012 abarwanyi bagabye ibitera ahantu henshi hatandukanye nko muri Kivu y'Epfo, bahangana n'ingabo za leta, wongeyeho indi mitwe irwanira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nka Mai Mai na FDLR, igizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Kuva ku itariki ya 18 y'ukwa 11 mu 2012 n'iminsi igera ku 10 yakurikiyeho, izina rya General Sultan Makenga n'umutwe wa M23 nizo zari ingingo nyamukuru mu bitangazamakuru mpuzamahanga byandika kuri Afurika. Aba barwanyi barimo bagenda begukana intsinzi zitabarika, ariko banigarura ibice binini bya Kongo. Ingabo za Kongo nazo zihunga. Byageze aho leta ya Kinshasa igirana imishyikirano n'abarwanyi, maze mu masezerano yasinywe hagati y'impande zombi, leta ya Kongo n'umutwe wa M23 bari Uganda, uyu mutwe wemera kuva mu mujyi wa Goma. Ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 11 mu 2012 aba barwanyi ba M23 batangiye kuva muri Goma, ndetse byageze ku munsi wakurikiyeho ku itariki ya 1 y'ukwa 12 mu 2012 bari bamaze kuva muri Goma. Nyuma y'iminsi 2 yonyine ku itariki ya 3 y'ukwa 12 mu 2012 ingabo za leta ya Kongo zagarutse mu mujyi wa Goma. Umwaka wa 2012 warangiye umutwe wa M23 usa n'umaze gutuma leta ya Kongo icisha make, ndetse yemeye kumvikana nawo ku bintu bimwe na bimwe. Ibintu byari bitandukanye cyane nuko byari bimeze umwaka ugitangira. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2013 umutwe wa M23 wari ukibarizwa mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse nta naho wari witeguye kujya. Wavuga ko witeguye gukomeza kurwanira impamvu wagiyeho. Gusa muri uwo mwaka hatangiye kugaragara ibibazo hagati y'ubuyobozi bw'uwo mutwe. Ubundi M23 wari umutwe wa politike unafite ishami ry'abarwanyi nkuko bisanzwe bimenyerewe mu mitwe y'inyeshyamba. Wari president
cyangwa se umuyobozi wa M23 yari Jean-Marie Runiga Rugerero, naho General Sultan Makenga we yari ayoboye ishami rya gisirikare. Ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri mu 2013 isi yose yamenyeshejwe ko uwari umuyobozi w'uyu mutwe Jean-Marie Runiga Rugerero yirukanywe ku nshingano yari afite. Itangazo ryasinyweho na General Makenga ryavuga ko Runiga yananiwe kuzuza inshingano ze, akaba yarashinjwaga kunyereza umutungo. Yashinjwaga kandi kubiba urwango n'amacakubiri mu bagize M23 no kuba ataragifite ubushobozi n'ubunararibonye muri politike. Icyo gihe General Makenga yahise atangaza ko ari ubaye umuyobozi w'uwo mutwe ubwo yari agiye kugenzura ibijyanye n'igisirikare na politike. Gusa abasesengura ibya politike mpuzamahanga icyo gihe bagaragaje ko ubundi Runiga atari ikibazo, ahubwo yananiwe kumvikana na Makenga ruvuye ku kuba Runiga yarumvikanaga na Ntaganda, kandi Makenga na Ntaganda ntabwo bumvikanaga ko wagombaga kuba umuyobozi w'ingabo, aho Ntaganda we yashaka kuba ari ugena byose mu gihe Makenga we yagaragazaga ko ari we muyobozi. Uko guhanganira umwanya w'ubuyobozi mu gisirikare muri M23 byatumye umutwe ucikamo ibice, ndetse Runiga awirukanwamo, ndetse kandi aba bayobozi banapfuye icyerekezo bashakaga kwerekezamo intambara yabo ndetse n'ibijyanye n'amasezerano y'amahoro. Impande zombi ntizumvikanye ndetse byarangiye zikozanijeho. Igice cya Runiga n'abari bamushyigikiye baratsindwa, bisanga nta yandi mahitamo bafite uretse guhungira mu Rwanda. General Ntaganda nawe icyo gihe yisanze ntaho asigaye kubera ko leta ya Kinshasa yashakaga kumufata. Nubwo General Makenga yaramaze kugumana ubutegetsi bwa M23, iherezo ry'insinzi n'agasongero ku guhahamura igisirikare cya Kongo byari bigiye kurangira bireba, kuko mu kwezi kwa gatatu mu 2013 akanama gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye kafashe icyemezo cyo guha uburenganzira ingabo z'umuryango w'abibumbye ngo zishyireho itsinda ry'ingabo zihariye zakemura ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro yari mu burasirazuba bwa Kongo irangajwe imbere na M23. Iri tsinda ry'ingabo ryiswe The United Nations Forces Intervention Brigade. Itsinda ry'ingabo ryahurijwemo ingabo z'umuryango w'abibumbye zari zisanzwe muri MONUSCO, zongerwamo n'izaturutse mu bindi bihugu nka Tanzania, Afurika y'Epfo na Malawi. Iri shami ry'ingabo ryahise rihabwa umunyatanzania Brigadier General James Aloys Mwakiborwa ngo aziyobore muri ibi bikorwa byo kurwanya inyeshyamba, ngo rinafashe igisirikare cya Kongo cyari cyamaze kunanirwa. Iri shami ryagiriyeho guhashya imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo, ryahise ritangira akazi karyo mu kwezi kwa 10 mu 2013, ritangiza ibitero bikomeye ku mutwe wa M23 byashegeshe cyane uyu mutwe ku kigero cyo kusenya burundu. Ibi bitero by'izi ngabo byiyongereyeho n'ibindi bitero by'ingabo za leta ya Kongo byashwanyaguje umutwe wa M23 kugeza ku kigero cya nyuma, aho wisanze nta mahitamo yandi ufite uretse gushaka aho uhungira hatari ku butaka bwa Kongo. Ni nabyo byabaye kubera ko ibitero byo mu kwezi kwa 10 n'intangiriro z'ukwa 11 mu 2013 byagabwe mu duce dutandukanye nka Kanyamahoro, Rucuru ndetse na Rumangabo, byasunitse abarwanyi ba M23 batakaza uduce twose bari bafite. Ku itariki ya 7 y'ukwa 11 mu 2013 General Sultan Makenga n'abarwanyi 1500 bari basigaranye nawe basigaye nta mahitamo bafite, maze bahungira muri parike y'igihugu ya Mugahinga muri Uganda no mu bindi bice bya Kisoro muri Uganda. M23 isenyuka ityo. Izi ngabo z'ishami ryihariye zashyizweho n'akanama ka Loni gashinzwe amahoro ku isi zanenzwe ku isi yose ko zasenye M23, ariko indi mitwe yari yitwaje intwaro nka FDLR, ADF, Lord Resistance Army ndetse n'iyindi isigara yidegembye muri iki gihugu. Gusa uko byagenze kose M23 yarasenywe burundu rwose ihunga ku butaka bwa Kongo. Gusa hashize imyaka 8 ejo bundi mu mpera z'umwaka wa 2021 abarwanyi ba M23 bongera kubura umutwe.
bongeye kubura umutwe n'ubundi General Makenga ayobora ishami rya gisirikare, bongera gutangiza ibitero ku ngabo za leta ya Kongo. Kuri iyi nshuro M23 ntabwo yagarutse ari igisirikare cyahindutse, ndetse M23 wagarutse ari umutwe wa politiki ufite umuyobozi mushya, Bertrand Bisimwa. Kuri iyi nshuro bitandukanye no mu mwaka wa 2012, M23 ni igisirikare cyagaragaje diplomasi yo ku rwego rwo hejuru. Irafata ibice ikagerageza kuba inshuti n'abaturage ihasanze. Ubu yigaruriye ibice bitandukanye birimo umupaka wa Bunagana ndetse n'ibindi bice biri muri teritwari ya Masisi na Rucuru. Kugeza uyu munsi abarwanyi ba M23 bongeye kugaba ibitero nyabyo byongeye gushyira ku gitutu igisirikare cya FARDC na leta yose iharanira demokarasi ya Kongo. Nyuma yo gutangiza intambara ku ngabo za leta, amahanga yarahagurutse asaba leta ya Kongo n'uyu mutwe kujya mu biganiro, yewe biranaba. Haba i Rwanda, muri Angola ndetse na Nairobi muri Kenya, umuhuza muri ibi biganiro yabaye Uhuru Kenyatta, wahoze ari perezida wa Kenya. Gusa nta cyavuyemo. Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iherutse kwinjiramo, nawo wohereje ingabo zo kubungabunga amahoro, ariko nabyo ntacyo byatanze kubera ko leta ya Kongo yasabye ko izi ngabo zihava zisimburwa na SADC. Zaje muri Kongo zifite inshingano yo gusenya burundu umutwe wa M23. N'ubundi Afurika y'Epfo yayoboye umutwe wihariye wasenye M23 mu 2013, niyo yagarutse iyoboye izi ngabo zo muri SADC. Biratuma benshi bategereza ngo barebe niba koko mu 2024 M23 izongera igasenywa nk'uko byagenze mu 2013, cyangwa niba kuri iyi nshuro izihagararaho igakomeza ikarwanira abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo. Ni umutwe umaze imyaka 15 uriho, wagarutsweho kenshi mu bitangazamakuru no mu biganiro by'abanyapolitike. Ufite amateka yihariye. Igisigaye ni ukumenya hazaza hawo.